Duhoklonuće je reč koja je pobedila na takmičenju za najlepšu novu srpsku reč. Evo i drugih reči prihvaćenih u srpskom jeziku. Obratite pažnju na reč pod brojem 15, obesuštiniti. Što bi rekao naš ministar zdravlja Medžiti, obesuštiniti radi se o nečemu što je imalo vrednost i što je sada obezvređeno, a iz kojih razloga niko zapravo ne zna. U stvari svi znaju, ali vešto izbegavaju odgovor. A to je da im je politika potkopala odluke o zapošljavanju menadžera bolnica. A u svemu tome stradala je, kao i uvek, naša prostata, tiroida, nervni završeci. Ali ne može da strada i naša želja da vam stvari predstavimo onakve kakve jesu. A to znači dobrodošli u još jedan komparativ. Na spomen kosturnici u Zebrnjaku prigodnom priredbom obeleženo je 111 godina Kumanovske bitke, koja je bila prvi veći oružani sukob u Prvom Balkanskom ratu između srpske i turske vojske 23. i 24. oktobra 1912. godine. Komemoraciju su organizovali Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna prava Srbije, Srpska zajednica Makedonije i Srpski kulturni centar iz Skoplja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Upravu za dijasporu Srba u regionu i kabineta ministra bez portfelja zaduženog za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije i Srba u regionu. Srpski ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Nikola Selaković je na obeležavanju godišnjice Kumanovske bitke Balkanskih ratova istakao da su Srbi i srpski i makedonski narod mnogo puta u istoriji delili dobro i zlo. Selaković je zahvalio vladi Makedonije, gradu Kumanovu, opštini Staronagoričane i svima koji su omogućili da se ovaj veliki datum iz zajedničke prošlosti obeleži. Danas smo ovde sabrali se i okupili ne zbog mržnje bilo kakve, već zbog ljubavi prema rodu svome, prema našim precima, ali i u želji da se borimo protiv najgoreg neprijatelja srpskog naroda, da se borimo protiv zaborava. Svako naše okupljanje na ovom mestu je upravo to, borba protiv zaborava. Ne damo da se zaboravi. Prošli su ovuda razni zavojevači. Rušili su, palili, iskopavali naše mrtve u želji da nam izbrišu sećanje. I nije im pošlo za rukom. Mi se i dalje okupljamo. Nekada se ovde okupljalo po dvoje ili troje, ali su se okupljali. Danas nas je ovde najviše posle 2012. kada su 1000 ljudi došle na Zebrnjak na 100. godišnjicu. Danas je 111. I ne možemo da se okupimo na ovom mestu, a da ne kažemo zašto se ovde okupljamo. Te 1912. godine dogodilo se mnogo toga što je prkosilo zakonima Božijim i zakonima prirode. 1392. godine osmanska noga kročila je u carsku prestonicu Skoplje i to 21 godinu posle pogibije na Marici. Čekao je naš narod 520 godina. I kada kažemo petovekovno ropstvo, ne mislimo ni na Šumadiju, ni na Pomoravlje, ne mislimo ni na Rašku, ne mislimo čak ni na Kosovo i Metohiju. Mislimo upravo na našu braću i sestre iz Kumanova, iz Skoplja, iz svega južnog od Šare. Ali naš narod tih 520 godina ginuo i borio se, ali nije sedeo skrštenih ruku. Naši su preci, naše babe i dede, ili kroz priču ili uz gusle, čuvale predanje o slavi i snazi Nemanjićke države. Okupili smo se ovde nad ostacima ostataka, kao što rekoh, ali u želji da jednoga dana to kandilo sa vrha kule ponovo zablista
da se vidi i do Niša i do Soluna. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, također je zahvalio Severnoj Makedoniji i braći Makedoncima što imamo priliku da zajedno sa rukovodstvom Srbije i zajednicom Srba u Makedoniji i njihovim udruženjima obiđemo sva mesta naših uspeha. Nekoliko poruka poslala je i predsjednica Srpske zajednice u Makedoniji, Gordana Jović-Stojkovska. Poslušajmo njihove izjave. Da njegujemo tradicije koje služe na ponos budućnosti naroda koji se razumiju i žive zajedno i posebnu čast želim da izrazim u ime rukovodstva Republike Srpske, predsjednika Republike Narodne skupštine, vlade na prilici da budemo ovdje zajedno sa svima vama i da odamo poštu divljunacima koji su primjer za naše buduće bistvovanje. Želim da kažem ovaj put i nešto drugo, a to je ta potreba da kažemo da smo između ostalog uvek imali podršku i naše braće Makedonaca, kako je verovatno bilo tada. I istorija nas je naučila da je bilo i njih u svim našim ratovima, tako je i danas. Makedonski narod nas uvek pozdravlja, makedonski narod nam uvek čestita ovaj praznik, jer to jeste na neki način i njihov praznik. Ja znam da moji predci nisu pošli ovde da porobljavaju, da zauzimaju. Pošli su da oslobode svoju braću od vekovnog robovanja, od nemanja osnovnih ljudskih prava i nemanja osnovnih uslova za život. U to ime ja ove godine, pozdravljam prvo braću Makedonce, pozdravljam ove mlade ljude koji će nam se danas predstaviti i njihove drugove koji se trude da očuvaju srpski jezik po svaku cenu. Spomenik Zebrnjak je najznačajnije ostvarenje srpskog arhitekte Momira Kurunovića. Podignut je 1937. godine na mestu same bitke u nizu Zebrnjaka kod Kumanova u tadašnjoj Vardarskoj banovini Jugoslavije. Monumentalni spomenik je početkom Drugog svjetskog rata srušio bugarski okupator, a stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu 1985. godine realizovali su projekat vraćanja objekta u prvobitno stanje. Inače, istorijski podaci govore da je na srpskoj strani u Kumanovskoj bici bilo 723 mrtvih, 3441 ranjenih i 603 nestalih, a oko 2003 turska vojnika zarobljena. Sa 4 vozila, od kojih je jedno mini ambulantno, Dom zdravlja Kumanovo opslužuje oko 200.000 građana. Samo jedno od vozila je relativno novo, iz 2021. godine, a ostala su starija, saopšteno je iz Doma zdravlja. Fatmir Medžiti, ministar zdravlja, obavestio je da je vlada obezbedila novac za 22 vozila hitne pomoći sa kompletnom opremom, od kojih će, kako je rekao, vozilo najverovatnije dobiti i Kumanovo, ali će o tome odlučiti službe. Medžiti je naveo i nemio slučaj kada se u ulici Tode Mendola zapalilo vozilo hitne medicinske pomoći, ali u požaru na sreću nije bilo povređenih, iako je vozilo prevozilo pacijenta iz Skoplja u Kumanovo u trenutku nesreće. Ja sam ministar, ja se vikam Fatmir Medžiti, ova go povtorovam nekoliko pati, zdravstvото veće nema da bude kako što bilo. Ja sam ministar zdravlja, zovem se Fatmir Medžiti i ponavljam da zdravstvo više neće biti isto. Imali smo i ovde mali skandal, zato sam tražio informaciju od vlade, jer znate kako je bilo ranije. Ili smo dobijali donacije od japanske ambasade ili od turske. Od sada više neće biti tako, jer naši građani plaćaju poreze. Svakoj ustanovi iz zdravstvenog fonda se daje fond i treba da ga što bolje iskoriste kako treba. Sredstvima u iznosu od 5 miliona denara koje je obezbedio Dom zdravlja Kumanovo rekonstruisano je nekoliko objekata, uključujući dečiji dispanzer pod nazivom Ured, ustanovu hitne medicinske pomoći, ambulantu Tode Mendol, gde je bivša apoteka sada laboratorija. Direktor vo konkurs, kaže ministar, pacijent u šoku, glasač u dilemi, sekira u medu nekome, stranci večito u čudu, ovce u toru,
život u kreditu, pokret znam vo billboard. Tako to biva kad se previše sniva. Penzioneri se pregrupišu opet pred izbore, ali kod njih je svaka vladajuća garnitura čista. Uvek traže povećanje penzija. Populisti im nepogrešivo obećavaju. Ostaje nam samo da se raduju njihovi unuci. Mi hronično imamo problem sa finansije i ja mislim дека treba da se uozbiljiv, da shvativ, malce da oddelив od tije njini viškovi i качување на плате, нека размислим и нека ги помогне пензионери за да можемо да преживимо ништо повише. Значи, толку боримо се за преживување. Сите пензионери до 80% што смо, ми не зимамо 13.000-арки, ми зимамо 5.000-арки или 6.000-арки. Kad ќе земамо пензија, 3.000-арки ни одат за струја, 3.000-арки ни одат за лекови, 1.000-арка ни оди за вода, или тамо јоште, тој се направи негде 7 до 8.000-арки. Што можемо ми с 5.000-арки да преживимо? Можемо ли? Некој вика, работал, 40 години бија директор, зима 50.000-арки или зима 60.000-арки. Да му се скине пензија? Не! Нека си зима за 50.000-арки, не му се каче јоште 5.000-арки. Али на овие сиромаси со 5, нех му даде јоште 5, па нех има 10. Ми немамо 12-13.000-арки, ми имамо 5.000-арки. Sledi rubrika Spona. Promocija vredne monografije Ratnici Gvozdenog puka, u koji su mobilisani vojni obveznici iz Junačkog Topličkog okruga, a koji su kasnije učestvovali u najznačajnijim bitkama tokom ratova za oslobođenje i ujedinjenje Srbije od 1912. do 18. godine, autora Darka Žarića, muzejskog savjetnika, istoričara Narodnog muzeja Toplice iz Prokuplja, održana je u prostorijama Srpskog kulturno-informativnog centra, naravno Spona u Skoplju. U monografiji su opisane sve značajnije bitke Gvozdenog puka, od Kumanovske bitke 1912. bitka na Bregalnici 1913. Cerske bitke, Kolubarske bitke iz 1914. Gorničevske bitke iz 1916. i ostale borbene operacije na Solunskom frontu tokom 1916. do 1918. godine. Ratna zastava slavnog Gvozdenog puka, poštovani gledaoci Komparativa, bila je najodlikovanija zastava u srpskoj vojsci, pri čemu je ova ratna jedinica takođe iznedrila i borce sa najvećim brojem vojnih odlikovanja. Čak 229 pripadnika je ponelo orden Karađorđeve zvezde sa mačevima. Medaljom za hrabrost je samo 1918. godine odlikovano 982 vojnika drugog pešadijskog puka Knjaz Mihailo. Pripadnice slavom ovenčanog Gvozdenog puka bile su i Milunka Savić i Flora Senc, jedine žene nosioci Karađorđeve zvezde sa mačevima, kao što je rekao na promociji autor Žarić. A nagrada Borisav Stanković na 43. Međunarodnom pozorišnom festivalu Borini pozorišni dani u Vranju za najbolju mušku ulogu dodeljuje se Nikoli Ristanovskom za lik dr. Štokmana u predstavi Narodni neprijatelj Henrika Ibsena u režiji Nine Nikolić i u produkciji Makedonskog narodnog teatra Skoplje. Odluku inače je donela žiri komisije u čijem su sastavu bili Katerina Kocevska, glumica iz Skoplja, Dušan Petrović, reditelj i profesor na Fakultetu za dramske umetnosti u Beogradu i Davor Špišić, dramaturg i scenarista iz Zagreba.
8. izdanje festivala Kine Nove, Makedonski filmski festival, podelilo je priče brojnih filmskih autora koji su nam dali vizuelne esencije koje ćemo još dugo prepričavati, a međunarodni žiri činili su Lech Majevski, reditelj, scenarista, snimatelj, multimedijalna umetnica, zatim iz Poljske, Debora Van Dam, scenarista i reditelj iz Holandije i Dejan Dukovski, dramaturg iz Makedonije. Oni su odlučivali ko će od njih biti nagrađen. U glavnoj selekciji bilo je 8 filmova za koje je žiri odlučivao za najbolju režiju, najbolji scenario i najbolji film. Za najbolji film Kine Nove o izuzetnoj i duboko ljudskoj priči nagradu je dobio film Dragana Bjelogrlića Čuvari formule, koji je imao makedonsku premijeru u Cineplexu u Skoplju. Na samo 14 kilometara, ne od Kumanova, već od Beograda, nalazi se lokacija gde se javila prva civilizacija mirnodopske stare Evrope. To je Vinča, a doktor Semir Osmanagić je upravo bio tamo u svom istraživačkom pohodu. Inače, kombinacija arheoloških i naučnih analiza sa energetskim merenjima i sociološkim analizama daje jedan poseban uvid u ovo najvrednije balkansko kulturno blago, naše bogatstvo, naša Vinča, o kojoj nismo bili, odgovorno tvrdim, ni svesni da postoji. Pogledajmo zajedno. Dva najznačajnija lokaliteta u današnjoj Republici Srbiji svakako su Lepenski vir i Vinča. Dva vodeća srpska arheologa, u slučaju Vinče, to je bio profesor Miloje Vasić, su radila tokom 20. vijeka istraživanja po kojima su postali poznati u svijetu. Srpsko početkom 20. vijeka i jugoslovensko od 1965. nadalje. Nažalost, još uvijek su ova dva lokaliteta podcijenjena jer vrlo često se ne pominju u svjetskoj literaturi, ali njihov značaj je ogroman. Nalazimo se samo 15 km od centra Beograda. Ovo je posebno mjesto jer ovdje imamo najznačajniju europsku rijeku, rijeku Dunav. To nije najduža je Volga u Rusiji, međutim za središnji dio europskog kontinenta svakako Dunav je na mjestu broj 1. On izvire u Bavarskoj i kreće se u neobičnom smjeru istog-zapad. Za razliku od Dunava, većinu ostalih riječnih voda Rajna skuplja i nosi prema sjeveru. Dunav prolazi kroz 10 evropskih zemalja. Polazi od Njemačke preko Austrije i tamo prolazi kroz njihov glavni grad Beč. Ulazi u Slovačku i glavni grad Slovačke, Bratislavu. Zatim se spušta kroz Mađarsku i glavni grad Mađarske, Budimpešta. Dolazi ovdje u Hrvatsku i Srbiju. U Srbiju prolazi kroz glavni grad Beograd. Nastavlja dalje prema rumunsko-srpskoj granici, nekadašnjoj rumunsko-jugoslovenskoj, i prolazi kroz Đerdapski klanac, Đerdapsku klisuru. Ne samo da ide granicom Srbije i Rumunije, već kasnije granicom Bugarske i Rumunije. I na kraju u svojoj delti dodiruje još dvije europske zemlje, Moldaviju i Ukrajinu. Dunav je zapravo bio prvi najznačajniji europski autoput, ali bez auta. Ovo je bio prvi plovni put gdje se odvijala trgovina, komunikacija među ljudima, ali i razvoj prvih europskih civilizacija u dobu nakon kraja zadnjeg ledenog doba. Prema službenoj nauci, period koji se odnosi na pojavu čovjeka, Homo sapiensa, dijeli se na 3 manja. Prvi je paleolit, starije kameno doba, koje traje stotinama hiljada godina, duže od pojave Homo sapiensa, za koje se pretpostavlja da se pojavio na planeti oko 400.000 godina daleko u prošlost. Drugi je mezeolit. Mezeolit je doba koje je između dva kamena doba, između starijeg paleolita i mlađeg neolita.
Mezolit, očigledno, među razdoblje, dakle središnje kameno doba. Obično se pripisuje trajanje ovom dobu oko 2000 godina. Zbog čega su upotrijebili ovaj tranzicijski period arheolozi i istoričari? Zbog toga što prije oko 12.000 godina, prema većini stručnjaka 11.700 godina unatrag, prema nekima 11.450, pa sve do 14.000 godina unatrag, to je bio period kada je došlo do globalne katastrofe, do otapanja leda iz središnje i sjeverne Europe, sa sjevera Azije, sa sjevera Sjeverne Amerike. Ogromne količine leda su se otopile i ta voda je jurnula u svjetska mora i okeane. Pacifik je narastao 80 metara, Atlantik 120 metara, malo Jadransko more 650 metara. Čini se, to je doba kada je Crno more probilo Bosfor i Dardanele i spojilo se sa Sredozemnim. A najvjerojatnije i Gibraltar također počeo da propušta vode prema Sredozemnom moru. To je bilo doba vodenih katastrofa. Osim vodenih imamo i zemljotrese. Na nemogućoj skali, dakle danas mi nemamo brojkom koliko su bili veliki zemljotresi. Također praćene su i vulkanskim erupcijama. Jedno, drugo i treće uzročilo je i pojavu tsunamija. Tsunami su dostizali nevjerovatne visine i nevjerovatne snage. Posljednji veliki tsunami iz decembra 2004. godine je gotovo uništio indonežanske otoke, ostavivši iza sebe 225.000 mrtvih, a bio je visok 25 metara. Tsunami koji su se javili krajem zadnjeg ledenog doba dostizali su nekoliko stotina metara, pa čak prema nekim navodima i do 2000 metara. Ne možemo ni zamisliti koliku snagu i razaranje su nosili ispred sebe. I stoga naša majka planeta ostala je zatečena, jako je oslabila, prema nekim procjenama čak je i ozonski omotač smanjen 5 puta. I stoga ovaj mezeolitik, to središnje kameno doba, najvjerojatnije ima opravdanje. Jer više od 99% stanovništva je zbrisano sa lica planete. I onda oni rijetki koji su preživjeli, skriveni u podzemnim tunelima i prirodnim pećinama na vrhu planina, izlaze ponovo na površinu. Bez onih velikih zajednica, znanje je izgubljeno. Dolazi do diskontinuiteta. Ona šačica preživjelih pokušava organizovati svoj život. Na europskom kontinentu prva takva zajednica bila je oko 180 km daleko odavde, Lepenski vir. Na mjestu, granici između današnje Srbije i Rumunije, nešto prije tromeđe sa Bugarskom. Tamo su male zajednice od po 100, 150, 160 ljudi živjele, ali na jedan uređen, gotovo urban način. Vidi se pravilnost u njihovoj gradnji. Sve njihove nastambe bile su trapezoidnog oblika i okrenute prema onomu što je njima bio izvor života. Prema ogromnom Dunavu, koji ih je snabdijevao vodom, hranom. Interesantno je da iz tog perioda ljudi su bili sahranjivani u sjedećem joga položaju, sa čudnim kosturima glave. Nakon tog perioda dolazi do spajanja sa imigrantima koji dolaze sa istoka, iz istočnog Mediterana, iz Anadolije, ali i sa Bliskog istoka. Oni sa sobom nose znanja zemljoradnje i stočarstva. I sada te dvije kulture, dva različita naroda i kulturne zajednice, mirno se
stapaju i daju osnovu za pojavu zemljoradnje. I čini se sa završetkom mezeolita stekli su se uslovi za pojavu nove kulture, ponovo prve u Europi. Ovdje, na obalama Dunava, na ušću Save u Dunav, vinčanske kulture. Kažu da je neki deda Pero, hodajući po svojoj zemlji nakon bujica kiše, pronašao jednu lijepu figurinu. Odnio je u Nacionalni muzej u Beogradu 1907. godine. Oni zaintrigirani došli na ovu lokaciju, započeli iskopavanja i naš arheolog, prvi obučeni srpski arheolog, u 1908. godini pronalazi tragove jedne nove kulture, jedne nove zajednice, koja će kasnije dobiti ime vinčanska kultura. Ona nije samo kultura, ona je zapravo prva civilizacija na tlu Europe. Istraživanja koja su slijedila u narednih 100 godina potvrdila su prisustvo ove kulture i zajedničkih karakteristika na nekoliko zemalja jugoistočne Europe. Bugarske, Rumunije, Mađarske, gore sve do Karpata, Hrvatske, Srbije, istočne Bosne, prije svega nalazište u Gornjoj Tuzli, Makedonije, Crne Gore i Grčke. Dakle, jedno ogromno područje, mirno, zemljoradničko, stočarstvo. Kada je riječ o broju ljudi koji su ovdje živjeli, obzirom da je vrlo mali broj ljudi preživio paleolit, oni se polako počinju oporavljati, tako da je ovaj grad, koji se može slobodno tako nazvati, imao najvjerojatnije oko 2500 stanovnika. U tadašnjoj Europi to je bio prvi i najveći gradić koji se odlikovao svim urbanim karakteristikama. Prema zvaničnoj arheologiji osnovna karakteristika da bi nešto prozvali gradom je da li je većina, dakle više od 50% stanovništva, izvan poljoprivredne proizvodnje. Ako nije, onda je riječ o zemljoradničkim sredinama. U ovom slučaju čini se da je bilo više od 50% onih koji su se bavili drugim zanimanjima. Trgovinom, proizvodnjom, metalurgijom i nekim drugim uslugama. 1908. pa skoro do pred početak Drugog svjetskog rata, oko 30 godina, traju vrlo intenzivna arheološka iskopavanja. Ovdje je bila jedna sonda koja je pokazala stratigrafiju od nekih 10,5 metara i nađeno mnoštvo tog arheološkog materijala. U početku su se arheolozi fokusirali na periode ne toliko duboke, ali kako su dublje išli, došli su do perioda neolita. U slučaju Vinče govorimo oko 8000 godina u prošlost i kontinuirano naseljavanje ovog područja trajalo je gotovo 2000 godina, dakle kroz čitavi neolit, da bi se kasnije nastavilo kroz eneolit, dakle bakarno doba, bronzano doba, željezno doba i naravno do antičkog Rima i srednjeg vijeka. I čini se kako su karakteristike ovog naselja tokom neolita bile superiorne u odnosu na ono što je slijedilo u kasnijim razdobljima. Ono što je očigledno to je da nikakva oružja nisu nađena. Mada, s druge strane, Vinča je donijela prve znake metalurgije u Europi. Dakle, dok je čitava Europa bila na nivou skupljačkih zajednica, dotle u Vinči imamo taljenje bakra. Do sada su uglavnom pronađeni komadi bakra više kao oruđa ili kao ornamenti, ukrasni predmeti koji bi kasnije služili za trgovinu. Međutim, kako biste širili tu trgovinu, mnogima su padale i drugačije ideje kako upotrebljavati taj metal, koji je predstavljao revoluciju. Iz neolita se direktno prešlo u doba kada su se počeli formirati vojske i osvajati tuđe teritorije. Ni u jednom gradu
vinčanske kulture iz onog najstarijeg perioda nisu pronađene nikakve zidine, utvrde, što znači da su ljudi na jedan mirnodopski način sarađivali i kretali se između tih naselja. Prisustvo obsidijana, koji je vrlo važan mineral, a u Europi se nalazi na samo 3 mjesta, Karpati, Sicilija i na grčkim otocima, nam govori da su najvjerojatnije ljudi iz Vinče išli, i to ponovo najvjerojatnije do Karpata. Kao što rekoh, rijeke su bile područja kuda se kretalo po čitavoj Europi. A ovdje zapravo imamo slivove rijeka iz sa barem 3 strane svijeta. Naravno dolazi nam Dunav i Tisa sa sjevera, sa zapada mi imamo Dravu, Savu, one južne rijeke Drina, Bosna, Morava. Dakle, to je bila prava mreža puteva i svi su vodili u ovo ovdje područje. I stoga ne čudi da ako bi se jedan gradić mogao smatrati glavnim gradom te kulture, to je svakako bilo ovdje u Vinči. Bilo stjecište, trgovine, zanata i različitih trgovačkih proizvoda. Obsidijan u svakom slučaju jedan od njih, gdje bi, kada ga odsiječete, kad dobijete one male listiće koji su nevjerovatno oštri, mogli vršiti vrlo precizne zahvate, bez obzira da li je to riječ nešto u vezi zdravlja čovjekovog, poljoprivredi, sjeći različitih kultura. Osim toga, ono što možemo primijetiti, to je nevjerojatno lijepa keramika, njihove keramičke posude. I to je već period kada keramičke posude nisu korištene isključivo za skladištenje namirnica i pojedinih pića ili za pečenje određenih namirnica, odnosno hrane. One lijepe posude sa ornamentima, lijepo obrađenim, poliranim, nam govore da su oni to čuvali za posebne prilike. Što znači da su imali razvijen socijalni život. Vrlo važno je napomenuti da veći broj objekata koji je pronađen se ne razlikuje puno po svojim dimenzijama. Oni su s jedne strane imale za to doba vrlo visok standard življenja. Kuće koje su pravili bile su gotovo po našim ekološkim standardima. Dakle, koristili su drvo za konstrukciju, za zidove su koristili kombinaciju pijeska, gline i ovih ovitaka oko žita koja je služila kao vezivo. Na podovima su imali daske i grede i identičan materijal na površinu kojeg možemo nazvati neolitski malter. Dakle, imali su izolaciju. U samim kućama nekad su imali jednu prostoriju, nekad dvije, a nekad više prostorija. A kad se pogleda kao cjelina, nije bilo takvih razlika kao što ih imamo danas. Oni koji žive u stanovima od 30 kvadrata i oni koji žive u palatama od 30.000 kvadrata. Manje socijalne razlike, što znači da je to bilo neko društvo socijalne jednakosti. Ima ih još nekoliko na nekoliko mjesta na planeti. Primjer radi Anasazi na jugu SAD-a. Njihovo možda najvažnije naselje Pueblo Bonito, lijepo naselje, u Chaco kanjonu u New Meksiku. To je jedan kao apartmanski kompleks sa 700 prostorija i sve su istih dimenzija. Dakle, vrlo slično imamo i ovdje, gdje uz ovu jednu vrlo sigurnu gradnju koja bi vam donosila sigurnost i toplotu zimi, odnosno dosta niske temperature ljeti, vi bi mogli da imate bukvalno društvo jednakosti. Umjesto ognjišta oni su imali peći. Peći su već jedan znatan korak iznad ognjišta. U Lepenskom viru, primjer radi, mi imamo kamena ognjišta, ali ovdje imamo peći od istog materijala kao zidovi i prilikom loženja, očigledno, zidovi su otpuštali toplotu i tako bi se grijali. Na prozore bi stavljali kožu koju bi razapeli, tako da bi ulazilo dovoljno dnevno
Hafize, samo s tobom želim da se takmičim. Neka nama blizancima zajednički budu strast i muke. Voleti i pevati kao ti neka bude smisao mog života. Napisao je Johann Wolfgang Goethe kada se prvi put upoznao sa poezijom persijskog barda Hafiza ili Hafiza. Hotel Dorint udaljen je 110 metara od kuće u kojoj je decenijama živeo i u kojoj je umro Johann Wolfgang Goethe i 11 km od koncentracionog logora Buchenwald. U parku ispred hotela nalazi se neobičan spomenik. Na bronzanoj ploči dve velike stolice od crnog granita okrenute jedna prema drugoj. Neki divovi mogli bi tu da sednu i započnu razgovor. Jedan bi bio okrenut ka zapadu, to je Goethe, a drugi ka istoku, to je, pretpostavljamo, Hafiz. Na centralnoj ploči su starom persijskom kaliografijom ugravirani Hafizovi stihovi, a sa strane po 4 Goetheova stiha. Prvi kazuje da ko ne voli i ne razume Hafiza neće moći da shvati ni šta je pesmom kazao Calderon, a drugi da će kogod poznaje sebe i druge ovde da spozna da se istok i zapad više razdvojiti ne mogu. Zahvaljujući Goetheu, jedan od najvećih persijskih pesnika Hafize postao je jedan od centralnih likova germanistike. Istok i zapad, sever i jug ne činimo uslugu generacijama posle nas, ostavljamo im samo jedan veliki dug. Ali srećom generacije koje dolaze su puno pametnije od nas i veruju da postoji mnogo načina da se vreme zanimljivo provede, ali ne postoji nijedan da se ono zaustavi i to onda kada nam je najlepše. Pozdrave šalju Ivana i Melisa, mi nismo misice, pripremili smo i ovaj komparativ za vas, ali zato želimo mir u svetu. Do gledanja.